Press. Emily barem kamaulai ubak proses di saukmi ulai kublei ubak champion paliar bat ubak Stephen Kong tengkut kibala penlong yaka first FFA knockout tournament arja aposau kabajob Hamadan Friendship Futsal Arena Lomaune maulai thlong haka arpo pratrik unai we arja aposau haka sngi palei Hakini ka sngi ubak saukmi ulai yo ban hap perda yakani ka lempung yakon haringkat ka jingdon lang kiwe kibasha khot sngoba Haba pai shiga jingi kun final ka Candy Cliff ka lapenlia mi ka Sumo FC da ka saw la ka wei ban yo ra ya kani ka lempung ya kun futsal. Da kani ka jingjob ka Candy Cliff ka la yo kong ya ka song pisa ka balai po hajar tingka ringkat ka trophy kat ba ka bawan ka baar ka Sumo FC ka la yo khatsan hajar ringkat ka trophy. Hakani ka sngi la samru ki khusnam shimet arngut ki layo ika top scorer ki balayo thap mar pra gol menang khongji but miki bon marwen naka golfling FC Yeka nam best goalkeeper layo da John Karna yor jong ka Candy Cliff but yeka nam best player layo da Ibok Laurin yang ka Candy Cliff Ukongsan ulayo man sa mi ka song pisa but yeka trophy shakala du ka Candy Cliff Hagini ka lempung yukhuan kila dan kumba south li ki kinhuan ki balayo bani shemmanta. Kanay kabetan ang kaliang junga, banalang jungi. Panay ka burong bukraw, iba champion badwa Steven. Baglaseng ya kanay ka futsal, hang kanay ka jaka. Mdon manong berkat bakanay ka futsal kandon kanay ka jaka. Ki nong song jong lombaw ni. Ki nong song jong ka
thlong kino sok snong jong ka anong kwar no snong mujau hablami kini futsal baro-baro kina perkhat kumnu kalong kata ka futsal kami hapreng jong ka klau dan menu syong ha kata ka jaka ban ngiso komen manong ba yi kijing jinga jini argut ban sengi ni ka futsal yung ba a little bit far from the city or from the household. Kalau jingai kan lihat nakaliang jong kanong ba ni jingai nakaliang gingsem lali ki residential area. Ei ki jingai jini argut ban sengi ni ka jaka hangni ban nakajing don joni futsal hangni ngai scam ki tu ki bilakai hangni ka jaka. Aku mau jingtip nakaliang jongki don san pratuli ki club lagi friends jong pi ki bilakai permanent hang ni ka futsal. Ban hak ni ka tournament don sa pusau. Bat ngai scam na le jo pi bila yo pa bilakai ba. Hak ni ki tournament of hair. Menta kala poi sya ka bakut. Bat ngai so komen ka bong nakaliang ba champion ko mu chairman ko mu owners jong kani. Bat ba Steven. Kalong ba lasdang da ke bro da jingger ku jong bulai. Ba menta kala poi sya bakut. Babarok hi kani dia ka jingger ku jong bulai bagala yai be renti. Next scam nakaliang je ba Steven ba nakaliang je ba champion. Next scam nakaliang je ki sebu ka jimut perkhat. Haba kani ka tournament wonta kali be renti kum ni. Along naga cooperation ka support nam da jong pi ki friendship don nakani ka jaka. Ngamar rutin ba nakaliang je ki sena perlong biang. Sabi pa tournament nang ni syakmat. Mapipili ka hindi ka po futsal. Mapipili ka perlu besok kalabiang ba dan kam ke tournament. Nong ili ka footballer dan kam ke tournament. Kam ke tournament pimla ban check ila jong hatu ka stamina bat kumjo ka skill jong pi. Kalabiang na patbiang habang ili dia ka bagi tournament. Lemba jinon di tournament guys kam pili ban check ila jong up to that extent kamu nak dia jong pi ke lawan ong kalabiang habang ilekai haki madan kiba ki madan football ki badan po jong shalong bar kujo shabar kasu manai ku play gerpang na kaliang ba Steven ba na kaliang jong iba champion mong ku play sibu nek ni garang ba hamulai jongi menta lajidap Arsenal duna mjudon tournament show apa mulai dalam don menta na kaliang jong iba Steven ba champion ban pelong tournament kum ni ngidon kam ke tournament bong mene bon ki kini football lovers bi football kim shimyo shu bile ka ba Steven banang le ba champion bi pelong tournament so ka pinki ya ka jimur ke perkhat tang samla morai jongi bat kumjo bi shabat jong ka mulai kumong mene mar hamulai men shwa ki bon ha ki tournament hang ni aja Ahmad kadon ka football ground ka bajong ka snong lom tlong ka ba por juga ka dilong sport minister ngale pensnai ka tu ban ngim shlo ban lem har ko made idon bon giski labnong ka maran he bat kuwi ki ba ka por juga ngale pen asna na ka banda jong ki samla mulai hadin mamlong shi pat juga babon ki tournament ha mulai don tournament show babon na kaliang jong ki samla mulai khamtam sa mulai hot hakani ka futsal lang ni ibila kami ng samla mulai kasiliang law sotun apa shlong menshwa musning berkiwi arum yitip junga nakaliang jong ba champion berkiwi kiwi lekai hang ni romenta kemudian mi hajan ge leka shawi ge jaka patngi pemulai itu pihak kapor menshwa labanong ha ka system lai sotli tournament ni pelong halumong nei ni pelong tournament mentam yo pelong tournament show ngam tim nak ke daw pelong long ba yo shu bila kai ba nakaliang jong samla da tournament kim dol show mata ha pemulai warga sumenong ngai ku play pang na mata joki manakani ha ba play abagali kum ship guest a closing ceremony jong sam khamti hangte iru jong futsal nakaliang joki ngadang kren o machwa pemulai ngina pelong bopon ha ki tournament don teng it hong sniang teng i ada cash prize teng giwe dan tournament pair nang ta pade untuk ngaju por ngaju persiang por jangaru manai bane sami ni jesi ki foto kini ki boot na ki tracksuit ba kiwe na ka beta jong ki lam ta ki samla
Bro ko sino ka tao ko siyong shit. Aga por long mikpat jonga. Kumu Emily Berim siyong shit siyong tao paro. Dihadin mga blong syu. Iki ruha kala kerja jar. Kabang tata kadao ngasumay buram kerpang nagaliang juni argut. Ibalasna ya kaneka futsal hakane ke jaka. Kaneka benta nagaliang jongi kino mulai. Wat kumlo mikpat jonga mulai. Manai kumulay kerpang nagabenta juni argut. Bagi labu ini ke futsal. Hoy aku anu hapeng ni jongi. La perkat ila man perkat. Oh kani menta kani ke private property. Ngira man siam kani ke private property. Ndai menu pada ke long bayo benefit nang ni. Kini ki samla jongi ke bayo benefit nang ni. Nang ni na futsal. Barang scam na kani pun ki samla. Pio pada kayang ni, bayo practice sang ni. Pada kali pipitan kata ke aim, ambition. Be good players, in the state players, kum juga national players, but international players. Kata ada ia muncul pi nang ni mentah. Nanti kadang ni so komen orang nak kalian juga anggut. Kila investment ta, ya kan investment ta, ya kan futsal. Margin tiu kisah na jengi hakaliang jong ka football. Mili ke jingkiu football mentah hakastin. Bar kum juru apa India bersyabar ke jingkiu juga football. Bar ni so komen nak jingdon juga ni. Daga jinon gani mentaka futsal bun ki samla jingi ki la manong bani constitute bali kai ha ka bede batka ha bre bat football hoy ka so comment manong babun nagaliang jong ki players la ka futsal lang ni sam kampi manakani bani hangtai nali babun bila kai kong manakaliang jingi ngims ngo peri em nagabenta ka fees ba ha basiu hong ni makang hongsan iyo ke jaka kalong safe par kalong belong clean kapalai kalong healthy kata kam kong san nagaliang jingi bingi kwa bar ka masyu ka masok ka man kani sngi menta ka jingdan menta futsal ngaken menta hang ni ka ya kaban sakilang nam ta ding tonben hoy nagaliang jingi angut line best dagi polak nakabenta jong kani sin berkhat nagaliang jingi angut ka kai ba ngi kwa ka pinwan Gim kwa na le pi ke long mapin ai kanu ka jiram na jongi nengong aba nakale ka jonga habu ngalong kumukunyi kumenrang ba aba ngawan na ka jonga kalong hang dia po ka field ki jongpi o ka ground jongpi kadi jonga ban ai jikit bok keruyang ong kumong men ade un menrang ba ngade kunyi beron ka jingkli ukunyi habu lek aga ying persa ki para wat na ka persa para ki ruspa ki lebit labiang ne kunyi kwa ban teli Nagale ju kerku kerdo ahi, teng ada tiar gatar, teng ru ai menta daga pisa, kum gadak kejing kerku kerdo an rajungki. Di hakan ke por menta nagale ngajung aru, asko banai kejing kerku kum gadak kejing ai mesim dan menta arut, kaso bendo senyang dan ni laseng berit nagale ngajung ah. Di tangga ji kerku kerdo, nagale ngajiki kinang kiu syahmat, hakale ngakam kejam, benda kerku ke kam kejam, kerku ru menta kejing kerku bahajoki. Pag nang laban ay nakamtag imlang sa lang hi para kaway. Parang doon kajing kermen. Kagapo na sepoy biang hi, ngasiyo biang mediolat komunipat yung kamulay. Parang doon kajing gong nakaliya juga ngasok ram kadong yakini kibasina futsal hapo mulay hagini ski mentah. Kajing sok ram kadong manay na parang miyo kalanti banyrap ng rajuki. Nagapo ka sepoy. Nakaliya juga snay ublay banyo biang kalanti banong bihmat. Ngasiyo manay jingrap. Ya baru ki futsal kini ki basna futsal la mulai marga benda juki marga kini ki benda juki ke long lara ikan nam ke burung jo mulai ka mulai mata kala kiu bah akale nga sport dakan dilon sibun ki futsal ke bon mulai pakade ke benda juga banai ke burung bakraw na ke juki badi kini ki bara ke burung mulai pat bon na posilong wala ka sini lengba jo kini masuk ke benda juga ada poi ke port ne blay benyo biang garanti benyo biang Permisman, hari benda juga berap rajuki dalam kilara, ya ke buram juga mulai, berkumju, kena kentiru, ya kesana juga sport, berkan juga poru, mana kun dalam drugs mana kun, lengba kejengkam juga bon ki sport activities ki bagian kam, lahapo kejela, berkumju, hapo mulai berokawai. Di hari ke por mata, berkonlang ki anwat kena syahmat, berai kali jais tenok senyang beri juga, kemudian kejengkerku kedua dalam tang dengan tuan men kejengpi. Kemudian sibun. Cooperation mo, all the best ya ke semua football club, all the best akan di flip, guys scam, team ke bebet, guys scam ke siyo ikan nam,
kaban kemalabu na kaliang jong ka FFA panai siya kaliang jong pi kublesibun ngu kala akan ni kanti kesimpalat pen itu yang sisen dia ngari Steven bat iba cham haka kerteng jong ka friendship futsal arena ni tiang suha ban piang burom ye chief guest badan burom jengi iba piti saumi nimla klem depan pau ya ka jing sngo ye hado kata-kata apa hai pori batang kendiam bat hi pori bakem ni khot i da kam sem kam snuret ilawan banwan klem kentai bat klem karnga roem dia ngai ngasngau bandong i sai sien ai kublai chief guest badan borom iba piti sok me ibala no senyang lang yang i kene ke jing no senyang jeng i gabangi klem poi perkhan ke jing no senyang jeng i chief guest badan borom jeng i ke jing no ka jing la jeng i ban no lang ketiga diang ketiga mon jeng i kanang ai men sem jeng i banginang la ban yeng skem laki jong kanong rim jeng i banginang la ban pemik sibon kita nemen kiban pen yo mesim i kena sama jungi barokoi te masngau ban ong ai ku pleiro ya ki kam ki ba ngi klempoi perkan ya ki kam ki ba menchua ka ba ilale wat hadu kat kini ki por wala da imdei makana MLA ro idei tang XMLA bat XMDC jungi ndai sibon ki kam ilale nakamta jungi bat nakamta jong maulai hi barokoi te ngasngau ban ong baka kam jungi ke keren kam jam banyak kating am jong i kublai sibon gajing sngurit jong pi ublai unang yai kerku ya pi bapinang yo kamet ka bakoi ka bakhia kalong yeng kalong sem kan inyo ya ka bakoi ka bakhia bat ublai unang kerku ya ki kam ki jam ki jong pi ya ki jing temu ki jong pi ki ba pila ban pen urlong ya ka ka ba pitemu haka jing im jong pi ka ba manak